Ngayon di tama, am di tanak, am di Espiritu tabitua. Igrasya di Tuhan Yesus Kristus na toko, ami kikinabahan di kinaingan, ami kapisan di Espiritu tabitua, ami yampay na di Jesus sa vepe. Tapi na ngabi na timong toko, da timpo diti, da Jesus da damin, zikay dati Chapel of Transfiguration diti, da kalamasan ni kumoy da kapatakan di Tuhan, da presentation of the Lord. Yeah. At yan ang pakantakan na paditing memang lamasan tako da tikid taon, mantak na pa da tuhon ngabi da westerners, kamasan ulang puti, na ihandi haiti sebagai da candle mask ka. Ini pagi da kapas tia misa tabitu ada bayan diti, kiba da pemalakatan da diyan. Nga nung tumanod na po ko sa dalita jeng itia kapamalakatan na padadian nga paguloy da patimpunan takaw misa tabitwa nga sabab na da ko zuzba da pamagulan tako da bayan diti jadi tialito jet ako kiba di modification tako di ya jadi abitan ko Jesus sabi da mikat da bayan diti da dumbangan di Tuhan biampay kansanan biampay da ketumbasan di pangkanap. Tapi na ngabi, kano mangakon, lo sa ngabi dito ko, kapapatondan dito ko sundi na mamalamay di katapatan ta hamlati tabitua. Mangakon zo, dadi kinaingan tabakas, da Diyoso iti binay ngabi, danak midoso zo kozo, pamusaban ngabi ko, dos ko ngabi ko, nunoy na imaan ko, nunoy aw ko nangazan na mimang. Mazana hasaku tagazo kozo. Itinapogi da makinsianzo di Mary. Yabitua bentiambus sa hangay. Sababidita sab sangting ngabi. Dezu tapinay ngabi. Das mambayang bantok dago na di Tuhan kinaingan dato ko. Kikasyanan na dada dato ko, kinaingan tabakas. Mamahiyang na daw sa ngabi dato ko, ang magabit na tako di kapasizan sladyol. Tuhan kosyanay na. Kristus kosyanay na. Tuhan kosyanay na. Kabantugan na di kinaingan, idita kabaskozo. Ang pibabasan na di tuhun ngabi tangabasi, giginavo na di ditana. Mga zos ko'y diyaw, manangku aw giginas ko'y diyaw, sumambas ko'y diyaw, mambantog si ko'y diyaw, manakas ko'y diyaw, da ko pa ng katahwadan ngabi, bantok kabantugan no tagaza. Tuhan kinaingan, laja pensurga, oy kinaingan tama tabakas, Tuhan Jesus Kristus, tanak nanak tuntoy soon, Tuhan kinaingan, domba di kinaingan, tanak di tama, mangiduko di daw sa ngabi di pamagunan, kosyanay da di dagay, mangiduko di daw sa ngabi di pamagunan, tay moo o sambayang za, pinaikaw ko di abananan di tama, kosyanay da di dagay. Tu izizyaw na isa tabitua, izizyaw na Tuhan, izizyaw na itakabas koza, Jesus Kristus, yampay di Espiritu tabitua, di kabantugan, di kinaingan, tama. Amen. Kanong sumambayang. O kinaingan tabakas koza paimpasis lajul, id kaudukan, makinsian koy di kalajaan no, damiaga di tanak tuntoy so ano, nakatak da tadaw diti, di panambasangan tagazo, di kinadalizan da tonsisa, da maza di grasya no, katak so koy nagida kumade diyaw, mayampai ginabo na hidangan. Maza di Tuhan sa Jesus Kristus tanak no, imamamasi mamalinta mayampai diyaw, di kapisan di Espiritu tabi itua, isa kinaingan, montok sa hihinayad, ay sa kapuson. Amen.
Pembahasan manta di profeta Malakai. Ituhan kinengan mebos diti. Biyo, paugadon ku imagagawit abalku, da popotonda da vasan da maguhu dago. Ami Tuhan iumon Diyosu na po, nga tigog sumuangi di panambasangan tagazo daw. Ami tasab di pibatasan, itihahanga Diyosu. O masono mikot isido, kadi Tuhan da mananampuan ngavi. Isay ikanu do mamagong di tadaw do kay katan di sido. Isay ikakali pa kakat do ontok mintahang isido. Tumiaga isido di tapuy, di mananandas, di tumaw sabon, di mangingyong piyok. Mikawi isido, sabagi do mananandas, o mamamahidang. Hidangon ni di sido, itanakusay ngavi di Levi, tandasan di Izyoho, miaga da amas piyok. Dadi, papahubok na di Izyoho, dedi Tuhan, tumano da ingko apatut o pahubukon. Taimo ni di Tuhan kahubukan do Juda Jerusalem, miaga di tadaw ngavi di tinui, miaga di taunan ngavi di timpuni. Ibos di Tuhan. Isay ilaja do kabantugan, Tuhan Isay ilaja do kabantugan, Tuhan Oy vavazan tansa, kakato o tuhu ngavi Diyosu, imanggazo da akakavaspo, oy tatangob ngavi guguhu, posuvono isido, ilaja do kabantugan. Isay ilaja do kabantugan, Tuhan Isay ilaja do kabantugan, Tuhan tavakas ibontugan, Tuhan ibontugan pisangadan. Isay ilaja do kabantugan, Tuhan Oy vavazan tansa, kakato takavas o tuhu ngavi Diyosu, imanggazo da akakavaspo, oy tatangob ngavi guguhu, pasuvono isido, ilaja do kabantugan. Isay ilaja do kabantugan, Tuhan Isay isido, ilaja do kabantugan. Isido, Tuhan na tinimungan susumangod ngavi, isido no, ilaja do kabantugan. Isay ilaja do kabantugan, Tuhan Pembahasan mata diswat dari Tuhun ngavi do Hebrew. Tu savyavi tanak do magidi za tonsi. Jesus nga nakabagi do mega ginumu do idi moy do mazari kinaputazon de sido do nakano sido do mongidu do savyavi ikuasa di logon ikuasa ri kapatazon. Papagabas sa vyavi inangatan idko di panan, did po pusta ko pasizon deho, mazari ko osi do kapatazon. Tuakon ko itasab ngavi o nanuri sido, de daw sendi, minaganong isido de daw sendi, di kasakagan manta di Abraham. Kiguna iti, da pato disido, da idlahan iti, no? Da dumadi, da paingamit ita pinay ngavi daw. Moy da kanu isido, dumadi, da padi takavas. Iabin siyanan, o mihan sanan da ugamah di kinengan. Kanu da mamabas daw sa ngavi da tuhun. Ino na po, nga, tu isido sandi na po, ano ko 2 da ko imbazatan da kano isido
Do manakaday di suway ngavi, iyo ay bazat. Ibos di Tuhan. Alleluia. Alleluia. Ititiw da panavaw tihan di kapil ngavi, o manak na kabuntugan da di Israel, tuhun nung ngavi. Haleluya. I Tuhan miampai dia zu. Pembahasan manta dia bal tebasi tebitua sinuat diluk. Untuk nakoikot i tadaw montok dioho doman hidango tumanut di pinasuat di poin suat id undang-undang di Moses. Novit di ngodvo mohoing daw i Jesus do tumakad do Jerusalem do papatak di sido do di Tuhan. Tumanut dan nunu i poin suat id undang-undang di Tuhan. Patitikid tanakusay isay mositi patakon doy di Tuhan doman pakibitwahay om nagi do papatak id kahubukan tumanod do nunu i nobos id undang-undang di Tuhan do sapasang do tombohog himbukon toy duvo o tombohog asang tamuhok. Dadi i Jerusalem kivasanghun kusay punganan do i Simeon. Isi do na po nga tuhun tatuhid ogi ginavo ogiot id katumbazan. Minapiyumon isi do koin sasamadan do Israel o minundong idisido espiritu tabitua. Pinointahang di espiritu tabitua do idisido do au kakito isido do kapatazon. Gisom ido kokito isido di Kristus di Tuhan. Mantad unsub di Espiritu minikot isido do doiho id panambazangan tagazo. Ontok novit di duvo mahoing do sumuang i tanak Jesus do mimang montok di sido do nunu i Pinokiano di undang-undang kinibit di sido isido o minangazo di kiningan. O minopos isido. Do baino o Tuhan. Putumbazay na di isu puno do mugad id pibabasan. Tumanod di nadandi no. Tumatoku nakokito no di kapamosizan i nakotonda no montok intangan do savia vitinaw. Isa titiu do papanavaw toyhan di kapil ngavi. Omi kabontugan di tuhun nu ngavi Israel. Do sopi ingkakat itama itina di tanak do doiho do movong tovong do di nunu ngavi imaso boson kokomoy di sido. Minambalakat diho i Simeon o minobos de di Mary tina di sido. Biyono iti tanak pinasandad isidodo montok di kotuan o montok di kotungagan do kogumuan id Israel. Pinasandad do dumadi do iso tanda izadan iso ilang momoduak do koduduvo nusondi ponogi. Moy do i pemusavan ngavi poin hosok do kogumuan kabanta da do poem vukaza. Doi haponogi o sanguhun profeta tondo. I ana i tanak tondo di Fanuel do tinaw do Asher. Nakatuono zasido
nakatahib no o timpu da sido do poin hahangay poin savo za sido do 2 taon do paguhu na dadi do tondu na patazan san savo. Vahu na ding opo dom 4 taon hinaingon da sido. Au insan tuminong kizad di panambazangan Tagazo. Menampuan di kiningan do sodop tadaw miyampay magkuasa sambayang. Menikot zo sido do ontok no kozo do timpu di tuminimpun do mangazo do kiningan. Minobos zo sido kokomoy di tanak umina do sa viavi i minopiumon do kapahapasan do Jerusalem. Kapongan po diho ipotitikid nunu pokyenuon di undang-undang di Tuhan. Guminuhi iziho do di Galilea do kakadazan tonini diho sondi do Nazaret. Namot di guminazo itanak do kusukodon. Napono isido miyampay kabahan kanangan di kiningan miyampay desido. Ia baltavasi di Tuhan. Tapi nak ngabe mentok do Tuhan Yahudi napa kia. I tanak tetuo napa nga i Tuhan kinengan i sangano diha. Ama kita takaw iti dong intangan takaw tia book the Exodus chapter 13 verse 2 kia. Kadi Tuhan patakon na daga is i tanak tetua de zuka. Consecrate to me all the firstborn. Kadi Tuhan kinengan. Dari napagi, da mentok da Tuhan Yahudi, masiti batatakon dia, masiti obiton dia tanak tetua, patakon di Tuhan kinengan. Nga, o kenapa kay? Sebab nung patakon na pagi nga, ay sunod dia obiton. Dia gadaga nung papatak, zau dia zu da, kayo, katigis, Luis da iti, patakon ko di sida, book, isa book dati, da basaon, mentok di sida. Jadi azi kabasa da magabit mahik di book di sebab nakatakon na di sida. Jadi ingko di tia bangsa ngabi tia tinaw ngabi da Yahudi. Nung pumondaman ko katak na bay tanak da di kinengan ay sunod di abitan di tia mohing da mahik da damin kani. Nga tumadon na pada hukum. Tangan tako iti kita tako da book the Numbers. Nahiwan ko daw no numbers na kadasan nga kalati ko daw kumazon ko chapter 18 verses 15 to 16 kaya sangyan na pada itiya na pang papaintang da ingko da itiya right of purification nga right of presentation sangyan na pada kataki tanak jadi sebagai da kepenebusan da tanak di kumazon kepenebusan na po nga miyaga na penduduk tako mahasa ko na paudusin kibada pendudukan na tako jadi nung mungkin miyaga sebagai da example kani sebagai da contoh dati sampit zo maga sebab ada kibada akan ka sampit da kuah perlu zo da usin jadi mahasa da usin mentad sanghon katigis jimi dati jadi kangko daw pasa zo da 50,000 amit tanah pendudukan ku mentok diaw. Jadi nung onuan ku mahay kita na di masih tidak balazan ku pahay itiap 50,000 teka kibana gila bunga daw. Jadi mereka do bangsa ngabi da Israel sengyan pada katak i tanak di jadi da magano mahik di tanak di papahubuk ziha da tembag asang teka tanak domba teka tanak itia sapi ngabi. Ya, jadi teman pada undang-undang di nongo toko diti nunga tembag asang, bukan mentang di kenengan pemaganti, do tia tanak di pinatak di kenengan di. Jadi kau buk tia bohong asang, obitan di mahik dia sebab nano di mentak dia iti tanak dia.
Jadi ina ketumbazan da bangsa ngabi da Yahudi. Mina pergi da nongong toko Joseph and Mary, pemasan da bayan diti, pinapahubuk. Pinapatak siya di Tuhan Jesus sebagai da tanak tentu isoon dia sebagai da tanak tetua, pemaisan da tanak dasbay, nga pinapahubuk siya da tembak asang, moy da kabasay siya da magano mahik di Tuhan Jesus. Iti kalamazan na pa dito, ito pinag-ngabi, presentation of the Lord na pangakalamazan na bangsa na Yahudi, na katumazan na Yahudi. Jadi na ko to lamazan na ko, paing Katolik na ko, sa ko, Christian. Yahudi na pa nga Yahudi, sa ko na pa nga Christian. Na ko to novit iti, na kaposisan na liturgy na ko, na katumazan na liturgy na ko. Sebab na po, nga, muntok na ko, o na po ko tumanod to ko, akan ka miyaga di ketumazan da Yahudi, tapi papakita da ko da isay ilamazan da ko. Ipinapahubok once and for all, kada bos ulang puti. Kahubok isda da insan sagigisam. Ito ang Jesus. Kahubok le kaso da salib, aysan di kahubukan da mantok da sababi da tinaw de pamagunan. Nakahubok na sila da insan sagigisam. Once and for all. Jadi pokos to ko na po, intangan to ko na po ko sa dekalmazan na banyan iti nga, ay sasuway, Tuhan Jesus. Inapagi, da kakita na pa di Simeon, nga naikot, da nondos is Simeon. Ito ka daw, nakakita zo na di tiya, idandi di kinaingan ka di Simeon. Kadang-kadang ahiban to ko iti. Sundong ima da sa saot ko da malamay na kalamazan da Ikaresti. Nga ahihiban to ko da itiak Ikaresti na pati nga isa kahubukan nagi. Misay pahubukan na to ko ituan Jesus. Ina kahubuk na hayad nga papanom na to ko da sabab na disida natampas ito ko. Sebab na di Tuhan Jesus Kristus kibadalati na kuposisyon na to ko. Sebab na di Tuhan Jesus pang Christian, pang Katolik to ko. Kadang-kadang kiba may tuhon iti. Kiba tuhon na mamusaw na tiyan na pa kalamazan na bayan natin nga kamazan na kaladya na pahado. Ina pagida. Nakaikat na nakangoso di misa online na pahado. Teka, kiba magong boss. Ay, abasi, misa di Father Jeffrey, di minggu ng katahim. Sangyan bagi Father Gilbert naman na misa daw. Tapi na yung ngabi, akan ka misa di Father Jeffrey. Akan ka misa di Father Gilbert. Teka Father Wilfred iti. Tiyan na pa ba na diti nga, misa di Tuhan Jesus Kristus. Ay, susubay. Zikay na pa nga mamuan na po. Akan ka izikoy iti. Tuhan Jesus Kristus. Iti na sasaw na kahihiyo to ko. Ahiban to ko. Nga bay na, ito daw na bay na sunod bay na diti. Di kalmazan na tiya presentation of the Lord. Kapatakan ni Tuhan diti. Ang papondom. Ti boss kinaingan pa diti nga papondom na to ko da isay. Kozo ipatut da puimanan da to ko. Patut da sambaan da to ko. Patut da man to ko, anuan to ko da konsikan. Dahil kalamazan na misa tabi ito, tikita daw na kabasan to ko, ay sasubay, Tuhan Jesus Kristus. Nagkita pinang ngabi, itiya tadaw ba na, 2nd of February the 2nd, yeah? Na pang pinatak da di Ecclesia da to ko, da kalamazan da Catholic, liturgy da Catholic, sebagai da tadaw kalamazan mantok na sabi religious. Ina na kung po kasabab di tiya COVID-19, tikid taon, 2nd of February, kiba da kalamazan din ng by the bishop, da mamuan da misa, tumimong ngawi sabi religious. Ano kamazan religious? Religious na pa mga da sisters, Franciscan, Daughters of St. Paul, Good Shepherd, tiya Montfort, Gabrielite Brothers ngawi, siya no? Tiya, ano pa bagus ba? Lasal Brothers, Maris Brothers, siya na religious. Zikay na pangakan ka religious.
Izika na pa nga diocesan priest. Ya, diocesan priest. Religious na pa nga zihan iti. Tu zihan na pa nga pinatak diha. De Tuhan ako pasisan diha. Amin na pagida tikid taon tadaw 2 February lamazan ta ko ziha. Kana ka lamazan diha nga iziha na pa nga mangibago iziha da dandi da kinapatakan diha da komposition sebagai da religious da di Tuhan kinaingan. Amega di nabos ko di Tino katimpunan da misa di bahan na diti kiba nang kapamalakatan na diyan. Iti kapamalakatan na pa diyan diti nga is tradisi montok da Tuhon ngabi da Western ya Tuhon ulang puting ngabi. Sebab da timpo na pada bayan nanti da pemagunaan dihan na pa nga kakal pada winter. Kibade kaktumazan da dambah da sengyan na pada ikat da timpo da bayan nanti belakatan idian tu itidian na pada iti nga da timpo na pada da winter nga kadang-kadang puad ka za tia tongos kibane thunderstorm amingka. Jadi tumadon na pada kaktumazan dia nga paikitan dia idian di. Akan ka sa sebab da kibada kuasa idian nga da pupusaw dia da ituhan mempai dia. Akan ka idian na kibada kuasa nga pupusaw dia da Jesus mempai dia. Sebab Jesus na pa nga babang da pemmogunan. Jadi idian na pupusaw dia da sunungi mada kibada kabahingkangan, kibada kasusan sebab kokos sinagi sebab dia tangos tagaza, tangos da puad nga daya Tuhan mempai dia. So tako lagi kabasa the moment itia tradisi ngabi, tradition ngabi dia diti. Sebab kibada timpo di komposisyon na tako da kosi tako. Agumo komposisyon na tako di komposisyon na tako. Kana pa ka tangos na puad. O kano po ka tiya hizud. O kano po ka sebab di tiya COVID-19. Kadang-kadang, di komposisyon tako, ako kalating ako si tako. Kiba di boss na pada orang putih nga loneliness. Kiba nagitimpo din number da moody tako. Dati tagakanta ko da tumazan da sa sabab na gumuahal di ako tako ayhan. Dan timpo de kabasa tako da papasikit da diyan semambayang da di Tuhan. Amin na pagi da nahap da eklesia sabab di atumazan da magabit da diyan da bayan na diti. Nga sa sabab na da kozbo da pemagunaan da bayan na diti, iti akan malakatan da diyan. Aw taga da biton da misa da Chapel of Transfiguration diti da damin kono pada bayan na diti nga balakatan i diyan di. Kabasa da gunoon iha diyan mempai da ketumbazan da papasikit da ketumbazan da tako da tikit tanaw da komposisyon da tako. Ya jadi temenak ngabi menangkatod tako da Tuhan sebab na da kalamazan di pinatak di sudah mempai da eklesia tako da bayan diti. Kano tiumbuso da tako da magi sasakadong kumazan magi tatamba tako da papagiat da ketumbazan tako tisa. Habi pa kaza da timpo di awsong kwa abasi dati di abazan da tako, di nomor da kibada tambahot da tako, kibada walis da tako, ayhan da tako da kibada kasusan, sa tako panagi nga kabasa da dumadi da babang na mentok di mega di Jesus tu na dadi da babang da pembangunan mentok da tako. Ano sa babis membayang da sembayang da kebentukan. Kebentukan da dikenengan atumbazan, keturunan da ketumbazan. Atumbazan zau da iso kinengan tama tabakas menoda da taban nam tana da sababi kanunuh o kita amau kita. Atumbazan zau da iso Tuhan Jesus Kristus tanak tuntois on nanak di kinengan. Nanak di tama da paguhus sababi umul. Kinaingan mantad kinaingan, tanabaw mantad tanabaw. Kinaingan tutupot mantad kinaingan tutupot. Nanak okon ko tinodo, sampimiyon si miyampay di tama. Maza di sido o sababi da natodo. Montok na tako tuhun ngabi.
mentok pemasizan datoko suminandot isida mantad surga maza di spiritu tabitua nada di Tuhun da di hahangai Mary nada di Tuhun mentok sebab datoko dan nakapapakid salib dari siba di Pontius Pilate nanda sa isida da kapatazan nahabong dam tuminungag vagu untuk ditadaw kumatahu id katunudan niyampai di buk da tangbi tua. Menin sabat isida dari surga pinaikaw dari abananan di tama. Mikat may vagu isida di kabantugan da mambisala di sangimpas siyam ng patay. Kapamalintan daw ay sa may kapuson. At umazanzo dari Espiritu tabitua Tuhan imanak dok posizon imuzu manta di tama di tanak imiampai di tama di tanak sambaon bentugan mai ina kabos maza di profeta ngabe at umazanzo dari sa eklesia tabitua Katolik apostolik mga kunzo da isa podsuan bentok di kepohiangan da dosa ngabe mandadandazo dari ketungagan di nangapatay di keposisyon di pemugudan demikat. Amen. Kanana sumambayang dari kenengan tamada toko maza di Jesus ninabaw da pemugunan. Sisimbahan pada toko nga babango no o keposisyon sa. Babango no oposisyon sa. Do babang na da o kaposisyon da buan nga vida eklesia, mazada binabang na ginavan de Kristus. Kanono sumubayang da Tuhan, Babangono o keposisyon sa. kababang na da ininabaw de Kristus, da tinimungan tuhon magigizon, mazada kasasyan na kaposisyon di yung atumbazan. Kanono sumubayang da Tuhan. Babangono o keposisyon sa. Do kapiuman na da umuhoy ngawi, do katabazan na po diho, id ka posisyon, nga magawit na kapasyan na paganakan sandi, kanono sumubayang na di Tuhan. Babangono o keposisyon sa. Do kalati tako na da pisa manan na po, nga magawit na kauhudan om pilotian, kanono sumubayang na di Tuhan. Babangono o keposisyon sa. Sumubayang tako, muntok diho is sumakit, miyampay tulo COVID kapadam sisam. Do mazara sakaday do kutul ngawi diho, nos ngawi, paganakan kinowangan ngawi diho. Do ovit na da izyo, do kawasyan do dumapus di timpu do kasusan. Kanono sumubayang na di Tuhan. Babangono o keposisyon sa. Kanono mikot dari Santa Maria Tina datako, makiano do sido do menampung datako, kumari tanak do sido, Tuhan datako Jesus Kristus miampai sumumbayang. Ave Maria, na penuh kada grasya, miampai diawi kinaingan. Pitwa ka itangan sa biawit tondo, pitwa ituva tinanoy Jesus. Sancti Maria, tinari kinaingan. Pakinsinas ko'y tuhun ngabi mamimidosa. Dababay no, matotsyam, patazanza. Amen. Oy ama di abing kinabo. Kinungono sambayang za, damoy da katamaz ko na di damagavit, di ninabaw di Kristus, id pamagunan, tu isidono, Tuhan, do ay sa kapuson, maza di Kristus, Tuhan za.
Azok ni Tuhan kinengan sa binangon. Tumazad ako bos yan no nakatama sa kay dilaw titakon sa diyaw. Tuba di tana, kalagyan hangon nga bida tinaw tuhon, dumani may timantok na kay dilaw tidang posisyon. Azok ni Tuhan kinengan sa binangon. Tumazad ako bos yan no nakatama sa kay dihing anggur takon sa diyaw. Tubadig bas anggur, kalagyan hangon nga bida tinaw tuhon, dumani may di tinumando kasundubanan sa. Ibang sambayang tapinay ngavi, do bukan ku am dia zungavi, o tayo mo na da di kinengan, itama tabakas. Itititak na dadi menyampaikan dasan di Eklesia no, kapopons kau na diaw, oy Tuhan, sumambayang sikoy, tu hizab no, day tanak tuntoy sa ono, patakon da diaw montok di kaposisyon da pamagunan, sebagai da tanak kambing biri-biri ay solongot, imamama siya mamalinta montok sa hinaid ay so kapuson. Amen. I Tuhan miyampay Diyos, pain sa bata ginabangabi Diyos, kana manaknak manang katuadan nga vida di Tuhan kiningan na toko. Ito tapat na katunu na matuhi diti, kalajyaza, kapamasisanza. Tamay mo, omid na bono po, na manak diyaw dok panang katuadan nga vi Tuhan, tamatabi tuwa, kiningan tabakas ko sa may sokupuson. Tu itanak no sompi slajul na po, nga pinatak, untuk tadaw diti, di pa namasangan tagazo, ang binintahang di Espiritu sebagai do kebentukan di Israel titiw di tinaw ngavi. Amin ka no? Isikoy panogi nga muzu mugad ondos do dumumak do kupamasisan no? Miyampay di tasab ngavi sangting ngavi mga zodiaw miyampay asa kupuson mga zosikoy. Ito tapat bituwa kay Tuhan, itabud do sa kabituhan. Itinapogi do di zona do bituwa ititak nga bis mambayang sikoy. Mazada po sandat di Espiritu no, da di tingavi mega babaw mato. Moy dada di da tingavi no mantok nagay, di tinan za di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpudan iman patabusoy sido, am nasaga ko sa siminuang de kondasan daw. Minangan yung sida daloti, ang minanak na panang katodan ngabi, minangakib di, ang pinapatak di dadi makikiiya ngabi daw mos. Ono iti, sa babi ko, ang pangakan na diti, tutinay-tinan ko, ipatakan may montok Diyoso. Idlahan megadi, untuk napungay makan min susadop. Nano distress saban. Minsan po da minanak na kapunang katawdan ngavi, pinatak disdoi dan makiki iya ngabi daw mos. Ono iti, sabi ko panginom na mantad diti. Tuitinay saban iza ko, iza di batas kababagwa may sa kupuson,
Ipatunguan may mentok Diosu o mentok tagumu, mentok di kepahiangan do sa ngabi. May na iti da di kandaman dago. I katapatan tahom lati da ketumbazan. Tinapogi, damasa sa malamay di kandaman, di kinapatazo ng kinatungagan daw. Patakan sa diyaw Tuhan, ilo tidak pasizon, o may sasaban na pumasizan. Manak na ko pa ng katawadan ngavi, doon nagitan sa kayo diyaw na kapadan na dumbangan no, o manampuan na diyaw. O duka sa kayo das mambayang, damagi da di tinanam sa di Kristus, o timong sa kanadadan iso, maza di Espiritu tabitwa. Onda mo oy Tuhan, Ecclesia no, paintongkop, id patatongkop di pamagunan, o mavito na sa sido, di kapanuan, datahod sa kaday, sa ngovian miyempay Francis Pope dagay, John Bishop dagay, Savia di Fada ngavi. Onda mo nagi itapinay ngavi dagay, inongokodop, idi kahansanan di katungagan, Savia inapatay, id okasyano. Toy mo na iziho, din inabaw da vos no. Kasi na idagay sa avi-avi, sumambayang si koy, lumyampay di hahangay tabitwa, Mary, tinadi kiningan, Sancti Joseph, Sabado sido, miyampay di apostol tong abitwa, sa avi-avi isangti inokpopon si ko diawid po o pus di umulan ngavi. Kano si Canada di kabosyan, da dumadi da sampi tumungkos ngavi di kaposizon sa lajul. O mangazo, o mambantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza disido, yampay disido, id disido, o ikinengan tamatabakas, di kapisan di Espiritu tabitua, sa kabantugan ng kapantangan nga diyaw no, montok sa hihinaid ay sa kapuson. Dadi penuh di mamasi, naug maza da kepengyaan pain kinaingan, nga tamazi ko na membos. Tamaza di surga, bitwana nganu, bikot ok pemelintanu, izab no ay man di tanah, biaga da ingkana di surga. Ta kadagay na tanaw diti, olotiza tasasang adaw. Pohyongos ko na sangabi dagay, Mega dagay na pupohyong di santa mamuhasa mavan dagay. Kadas ko vito da kembazatan nga pagabasos ko na mantad talat. Pagabasos ko Tuhan sumambayang sikoy, da mantad patitikit talat, katawad na da manak da pibabasan ni tadaw nga vidagay, da maza di sa kanada kosyanan no, panggabas ka na datang may madamantad dosa, ang pintampasi, mantad sa sabi kasusan ginavo, damasas ko'y pangandad, di kansanan nabituahan, di kay katan, di mamamasis da Jesus Kristus. Ay Tuhan Jesus Kristus, iminabos di apostol nga vino, pibabasan timponon ko Diyoso, pibabasan ko takon ko Diyoso. Kadentong, da dosa nga pinakay, nga ada di katumbazan di Ecclesiano. Ang katawad na da manak do sido, do pibabasan, pisan, ikatunudan may ang pahisap no. Imamama siya mamalinta, montok sa hihinaid ay sa kapuson. Amen. Ipibabasan ni Tuhan, may ang Diyos utamay mo. Kano magitatak di tanda do pibabasan.
sianay dagay. Oy domba di kinengan, mangidu kalidoso nga bidi pamakunan, anway sikoy kapibabasan. Intangay, idomba di kinengan. Intangay sido, mangidu di dosa nga di pamagunan. Abituane santap oho, da dimakan bensa sedap di domba. Oy Tuhan, Padan da patut ko da sumuso di taku. nga boso na palibos, mingasan may pagulubo. Kanus membayang. Maza ditititak ngawi tangabi tua, ini tam madagai Tuhan, mogobit de kaganapan di grasya no, idagai. Da masuk ko manuhuk di kansanan di Simeon, da au ka kita isida da kapatazon, gisami da nanuan isida da kasibatan da menaima di Kristus. Ingkana gida, ingkana gizikoy, muzu mugad tumuka di Tuhan, menaima dititak nak basizan selajul. Maza di Kristus Tuhan za. Tapi dengan ngabe pegawai dah pemalakatan niti ya dian niti
Daiti Dai damin. Pengigit dia sudah tidak bahan dari titik ke pindah tampak dia sudah nombor nopo kasudong. Anangan so da papa dia so da iso na kapayhan kya. Nongo toko da itia PKP taika ti MCO extend pa bago. Another 2 weeks ka. Kamasan Aiso pemisah da toko de panamazangan. Dadi dong aiso misah de panamazangan, aiso do collection. Nung aiso do collection, susah toko. Sebab kiba staff da balazan da toko, kalajang ngabi da mission, maintenance ngabi, pemalay ngabi tia electricity, tia wifi ngabi da pakasan toko da online streaming di tinga. Kon ka free ti, balazan ngabi ti, ya. Jadi ino pagi da no kita dia zo screen dia zo da bana di tiki ba tia kapagapan da manahuad mentok da eklesia da toko. O kon kagunaan da pada mentok da eklesia da toko ti. Bobo gizon mi ampai da staff ngabi pamamalay da staff nagi mentok da mentok da zone nagi bago i asampit nga tungan toko da nung ogumo da. Nga payon ko Jesu, iming mo din nakatahib, dubo na natus tawad na natay mo da, sebab da online, itiya kumazan da online donation. Tadi makinsiyan si kaya izo, kabi pa ko sa makinsiyan da Jesu, nung kiba da Jesu, awat taga da gumo ba? Nga nung kiba da himanay bunga mintang di tiya online da bahay na diti, da kaya, iba na ₱1 each kani 5,000 na donation mentok da church da nga mentok dia zo ikiba da peng extra tay ka peng ano ini ako mazan da kiba da penggugumo nano dati da kumazan da kon kumazan da bala kiba da extra bahasa orang putik ya kiba habi ya bahasa da menak da kugugumuan sebab iha nagi tanda dan namba da papatakaw da komposisyon Dezo sunong ima da kon ka religious sunong ima da kon ka tun jauh di takaw nga isa da tanda da sundi da papatak da Tuhan kinengan sebab da kepenawadan kasakadungan mentok da eklesia daw sebab anu nopo idi Dezo da bayan pa ditinga mantad da kinengan ngawi awi awitan na matay ba ito binang ngabi. Jadi nung kiba da penghahabi dia zo basi da tidak ada pupaswang da takudi da kan ka kudi da tumanod da kasibatan da ginaba dia zo da mentak da mission mentak da paroki da tako katawadan. Tadi banyak balakatan ko tiadian ngabi dati da ipangigit dia zo da damin dia zo ya kanon sumambayang. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. Lord Jesus Christ, Son of the living God, bless these candles at our request. By the power of the Holy Cross, bestow a heavenly blessing on them, O Lord, who have given them to mankind to dispel the gloom. Empowered with the seal of your holy cross, let the spirits of darkness depart trembling and fly in fear from all places where their light shines, and nevermore disturb or molest those who serve you, the Almighty God, who live and reign forever and ever. I Tuhan miampai dia zu. I kinengan tabakas membalakat nda dia zu. I tama amitanak ami espiritu tabitua. Ugad na pabalan no iabal tabasi di Tuhan.